For any adopno mema obibia akwaba ede eba too much chin so moso for muni aba a case kapana and so minimum edi ejeni eje just say dia na mamunim say and somewhat say edi atentwie ewo memu de ekoso ewo ye memu no ho enkomo twetwe e na ye de ebram na obra kwanto de emu ewo nsempi kukurahwa se bebre e na ewom abrabo ne de ye na hyase no enye din o na wie ye no ene asem no na ebusuafo bebre na astart wo breya ebinom ayama chese abrabo no abo wo mo pa ebinom so etimi abo abrabo na etimi akonkan eduru pempenso bi na ne nyina mo no sede nipa ne efa so awode adu sa eye biaye ho no eno ena ehu ehia ye so yesi hu konya se ye de ebeba besom eye ahwefo ene etiefo enti ebusuafo menyi wa fidie ne emfri ha ne de me woni patitu bi pa ye betwetwe enkomo afa eye abrabo ene ohawa wafa mu ne nyoma wawrewra mu a ene de waduru sa empempenso no enti kan ye ho ye twa ye ho ye ba for me sanso emamo akwa baby ne de mi ankasa menua be ma eye yamsin Jamaica ewo me nchen a kyese eba no Sakawa ho enuoma wa wremu pen wa yeye enuoma bia me ne de kyese ensa kyeraye abam enti ye bebon komo de afa eye sa bia yon se de me kan ye se obra kwanto de ekukura hwiase ewo me bia na ye de eba bewura emu no menua be ma me mo akwa ba menua ba me do so bibia bokọ de Nyankopon adom bia bokọ sure ye de radiase na wudi eye yamsin yi ekwan ben so na wo fa ya wudi nya ye eye dia ye de to wo wo fo de ma wa na yamsin ye medin na echire no so Jamaica no so e kan so ye me be ye rasta okay na me feel rasta for any living style of living ni ade no na me di Jamaica no kan medin yamsin no tino dodo na nim say frame me yamsin Jamaica Joe, my a clue far a year background, a quite our first or the baby Piemo, a year and crank cordia. Oh, me now in Crancy near woman. Now, as time goes on, me mammy, Eddie command me na ewo in Sao, because them men is yes, me are very stubborn. Now, the entire concern I say, Nanya Mansu and Kosuye, Emano, or you dear or Tonadie, ewo circle. Told him coming and now on Salmon, no, say no, a cross living, no, me mean to me. Okay. Into one time, Mina Naba could be we or bar. Don't be we on be ye, know. A year na, me my mini, which is me auntie, or mobile across your nonny abrofo, and an auntie, oh, yeah, in me any moment. Toban catches who me mean to me, and Crancy, and I'm about in the last born, or bar, and now, what do me a bar back to? And Kranhasi. Okay. Na ni mami mpo nim se o de me ba nti omo ba yo mbedu fie na me wo ono bisa me sa adan ya na na o ka chem so se ni se na me so me obi a nkofo e pama se na dodo no so ye den omo san e tan me. Okay. Nti o de me ko tra ni nchen na ye betran ne omo nchen wo CP e wo abelinkwi asisi no on aye overhead wa o hwa multi choice TV for DSTV ho e na na mti Te wono ena mitro mo chen na owo e matre. Okay. Na tre no second born no me de on pema asem kura. Identity. I don't know. On pema asem otinti me life. Te wona na me start school here. Ena last born na nkakra di we ametin so no bibia so ya mekọ di kase me kọ ha mekọ. Ena o ka chim so no esese me ko school. Okay. No ready me so ye den minimbo na me ye betra abele CP no me na me kope baby a team wo na team ko mu na e fro team no mana FC the start time no wedding fie sen oh me fie de metuma ka se me fancy kakra because to me small boy menyi okay menyi pa yeah and na me be hu team bi wo abele primary school ni okay and na me no be ye kasa and I'm starting train wo and na me start school e wo ho no
ɛhɔ na mbɛ start school a metena ɔmo nkyɛn na me ankasa nkran ha mbɛtena matena nkurɔfoɔ mako 5 nkyɛn ɛwɔ nkran kurom ha mi wa no so na nkran ha na nkran na me ma mete yɛwo me but me ma me nkyɛn deɛ me ma ntram ma me nkyɛn. Okay. Yeah. Na yɛhwɛ a ɛbrɛ bɛn mfie bɛn na wode wo ho ewura Sakawa adwuma emu na den botaye bɛn pa na ɛwɔ akyɛ ɛno nti ɛma wode wo ho kɔkɔhyɛ mu. Honestly speaking, nti a me wura into fraud a bebre ne frɛ no sɛ Sakawa no. Ni me obi a hu sɛ ɛma ɛso manpelfo so adeɛ wɔ mu ti tɔn adeɛ a na me wura aho. Na kyerɛ sɛ ɛhaw. Ɛha me. Okay. Me hu sɛ ɔba ɛso adeɛ na ɛha me na me so me obi a me mpɛ people around me no ɔmo bɛyɛ hard work na ɔmo bɛbrɛ wɔ sikasɛm ho. Okay. Nti me start school no na me so me nanfo no ebinom browse ɔmo nya sika ɔmo nya do ɛna me no me wura fraud me obi ankyerɛ me fraud no. Wa na wo kyerɛ wo. Nya na me start me ho yɛ mbibia. How? Na me start free cafe. Okay. Ɛwɔ abeka na mma me ti abeka but mma me mantra mma me nkyɛn but mma me ade so sɛ me hyɛ school uniform ni ade but me no onim ba bi mpo a me kɔ school deɛ na me kɔ school but after school me kɔ school na me kɔ cafe I match 12 nya na me hyɛ cafe me start browsing ɛwɔ abeka Adom Junction ye bebie cafe bo ye frɛ no burger ne wɔ abaso do Adom Junction abansoro kɛseɛ bi wɔ poster kɛseɛ bi n'akyi burger cafe ɛhɔ na me start nkakra na me search na me ko cafe na ansa na Towers Computers. Okay. Eno so on be bie cafe wo Abeka Market story building na on asiwo anim wo na on be bie o so nti won so me kwa na Nyankopɔn adom. Nyankopɔn adom pa. Mitumi hijack system no nkofo system no na me wia time ni ade. Okay. Da ko me ko wia time obi time na me yusu saa na admin no owo machine echi no on be chi me no mu yi mata ade na me de me ho saa ekofi. Browsing no obi ankyerɛ me. Okay. Obi ankyerɛ me cafe no. Okay. Me ana me de me ho si wɔ na me browse because of the way omo yɛ no. Ɛna me so me de me ho ewura mu. Na me de ma me be wura browsing ni mu no. Ɛyɛ nkrɔfo nkyɛn a me try ya because of ya omo hyɛ wo. Ɛyɛ omo de me fam ni ɛmoa a me pɛ afiri omo nkyɛn no. A omo antumi amboa me na me so no. If I can do this to get money to support myself, and yes, say me. Satan na wunnim nyame na won kwa sorry because enim say o starting mo for be my head and ma me na do tinche wo kwa sorry o do be ko Satan na sa nyame suro ne bi ni umu ana. Me obi a me pay asori. Okay. And I'm paibo. But me na am me nipa bi a eye hard man say me believe you meji wadi. Okay. Anti say why ye bibi ama me di me hu. Okay. Me di mani ehu ansa na ye de. Meji wadi. Okay. Asori de me tuwe me ma me ontumi so me nsam si yenko asori da. Aji me na enu pono me na me kotena asori dem wa na masenfo bat. Me obi a me pe nyame so. Okay. Me pe nyame asem. Nti se o ka chen se o nyame be che nyame asem a metena asem ne obetie. O kan na ye asem eto asoma mefa ento asoma for na o be ka chen me se o be hye me se o be nyim be ka nyame asem a me minti. Yo yenra eye wo fraud no emu no emra wo de wo ho start ehye mu a wo ye sa enoma no atenka be na nya e say na wo feel ye na wo ne say eno ane ekwan e betimi de wadru botaya na de wo pa na. Oh, it wasn't my wish to become a fraud boy. Okay. Bibli na fe no Sakawa. Me one na me bobo. Okay. Bo am boss me nimbo bo pa. Me nimbo bo ni me twa ntro. Two. Na there was no one to care for me. Okay. Me to maka and say bia me can be asay mama even me mama akasa me mama no hwe me mama on dream. Okay. Obi a me mbusuani obi a no dream except me antina o de me tena ne nkyɛn no po no enye sina wan hwe me sina akoyo no akasa ne ba because already na ne ba ne second born me on permanent. Nana o papa wen na woni eja wo no obetenetino because e dey say maame na eyi nani e dey eja dey wakoye ne baba me dey nkan ni bekọ wo because oni ho a wo na wo ho na wo waja o we hen me papa me nim papa up to now samu na busa na wo mbusa ya na asa kire na ye nkire me gidi say nkomo ne koso na no ye bekọ ba bia e de ehọ ne beba me dim papa asem no e bebem okay me papa me nim papa
but say nyakopa do me papa ba me say to deeper me church say me be ba me di ntami hu papa me be ba o me ma me ontumi kan chen say me papa ni da okay yeah me nim papa ena me obi a me obi enkyere me anigye e wo mabra bom okay obi enkyere me odo eda odo a me wo amanya nyina was a love from the street okay anigye amanya nyina is anigye happiness from the street okay enti no abontin so na woni nya wanigye wo ma wo ben wo no na wonya wanigye efiri wo yeah me nya odo enfiri fie da okay odo a entity anigye a say obi say oh menya anigye efiri me nya bi da na nya say na e bia wo ye stubborn e bia you small wa wo nko na wo pe bufo pe ntokwa nu ntina na wo bia susu yi nani ama wo won say mpenfo ebu be say ebusuase ye kase me wo na ye kase me wo won ena ebusua ate say ekwai wo akira won say ni nyina ebomba udu ase a won say ebia emu atete yeah that's how my family is okay enti mi akasa me nya odo equal to say mother love and father love when ye bi me nya bi but all the love me nya you know I get from the street na che say ebusua no yaudi a woni na mu na ma wo den so ye wadwen say ene wo so onnya wadwen say like wo be fa sa ya wonim tu be pe bibia e be bo ama wo so anya empempen so ana wanya sika bi e wo wonsem na emra wo do ho ewra eye fraud Sakawa emu no what was the tough decision and no maybe wo hono ma wo ye ya na nkan no wonya wadwen say wo be ye na so enam said na wo kan enam say na pesa wo be brenti e ma wo ye dey any decision na we take ya na ye tough one e dey ema one say there are certain things about me no one knows even friends around me will be an secret things okay but me just say be a program moto musafre ma motwitwim bisa me nsem about fraud and I say I dey friend Sakawa ntino make me aka bibi I've done things and yemi me pe and am say me fa and yes sir then na why ya enya wo pe honestly speaking me say me ne akoko ada like seriously and you say entro and me try there's no need for me to lie because Nyankopon him said ya me can no kran and I say me lie I'm lying to myself and I me can no kran sir me can no kran me free adia me something that I devoted myself in understand ne didn't na ma woni akoko die ye obi na share wo bibi na wo pa na enye obi na share me I to say amamra ade ayaya mam say ya ade we na say ni say necessary obey okay I've been to many places and many things I have done and na nyama bebre na me life mu me ma ye odo no me gi say ebinum aye abro me de so because ye say wo dan wa obi de so ye de e wa sen wo de me de me ho share fraud nsem mu no me ma ye nyama bebre wakuni pada me kuni pada ba de ama ye no esin say bi ama fasikan akunipa before God and man what you told her me treat you da what you say kinda me treat kinda na wo kan say wo pe eye Jamaica for one more lifestyle near when you na ma wo fa sa edin no de to so ba ni we George wa fa bi da George enubone I devoted myself to try it and see one na wo de wo me na me de me ho share say someone influenced me okay me niggas I walk around with guys I walk around with on the street or we sleep in one room they smoke me no confirm me on my Nigeria so me no my tena them we no good trace to say bibia me no matron mo me to me si wo say nyama ade me pese me ye na me hwese be boa me boa me o me na wo tun wo si ho no because my niggas na me no mo na mo ye bi omunum ye kwa bi go to omunum wi omunum jo to omunum bibia me ma ye ni nyina bi but me the way me ye me de no me ye ma in the public ma won ban bi hu okay o suspect me ana say hu say akwa say ni say na esa ba hu me na different way aka say ya me bi wo me ye but na me ye na che say meti wase ya de na wo ye nyina na wo busuafo wo bia ennim say ade we na wo de ho ahye ma wo ye you see my family doesn't care about me and I don't care about my family either I didn't hear
and yeah, me person and person me yeah maybe I want to become a fraud boy and I say Sakawa boy. But the care that I didn't get from them, the love, me happiness, I mean me film on semuno. Oh, and I'm cast one say me happiness and the love I get all that from the streets. Yeah. Until say me yeah maybe grandpa, there's no way me bush any baby to me phone. Because nipa no ba betum fo no me call ne chen ko bisa so me hia moa onboa me busu ani bia nu a onim ba bia me ko school ewie to be honestly speaking me ko school I be link pe na me ko school I be photographer ye me team player ba ko chen na me be talk camera won chen 7 cd and na me di twa pictures edit twa me school fees ni pt ni ade me catch them ma me pt ma me antu ni na ensi ba bia me ko school na se wo mutu ajeje mu se wa abo wa brabo me wofa baby am ko school na ne ba ko school until ne yere e ba PTA meeting ba no ba no cover man onu no hu me obi anim baby a the way how to survive how I there many ska de beto me be bibia no baby am de mechi beto crampo no obi anim and the bitter life and I say treatment am me fair mu ne I don't want to even see my family members around me because they are hypocrites. And you say, "Be I make say the deal matemu," but what within me, I'm trying to vomit out for them to know. Understand? Yeah, wo dear, Emma, wo eka enoma bebre. Na wo ka say woni akokwa da. Apart from say woni akokwa da, dem biem na wo ye ya na wo say no so like bro wo so enso na nam say wo say won nyam fanya wo bibi nti. Sha ma me ni aba nyama bebre na ma ye wo suma say bebre na nim nyame pe anenim me no tam kasa pra me katrema ya tete so me ntwa ontro me kokuma se aboabo hwe ya tete me katrema so wo de ye den wo tete so de ye den mako ena me fraud no me browse no me de client akọ which is broni abrofo train na me de call so scanner me pay from nchen no me I wasn't no one was my boss I was boss to myself I does everything alone. I work alone. Make my move alone. Understand? But the one move, when I'm called man be nambenyano. Na man is so be boa me. Me we fear na unknown number by. In a frame and I'm in casa me na mo abekan that day na my buy my menche ma me want to me dan che me say 3 days we na me call. Inte buy na me fire na me in panic casa I don't catch your friends I don't catch so me your friend me Yamson. Say ni na me ni di come off phone no so okay and no so ba be hwe me o move no nti ba be kan me kire nkwan so abeka osi wo we are la pass on fa be kaka abeka adom junction osi wo me meeting wo not knowing now the man was a medicine man fetish priest understand and I mean me I'm someone I'm very bold me means ro bibia nti me committee no nti me ne kasa and the one he act no ye no na oye niam bi no ka chim me obetumi aboa no me nyes kasa en say so no problem no already me nyes ka o na me mu ska but honestly speaking me ska ambenya ye no ma fine about trying to use the money to take care of the family to get a better place and as a better life for the family. Understand? Yeah, man. Na wo say pace kan say dia ma wo mu. Yeah, man. Okay. Etino o catch him so na ana by the way na pace kan na me nya ne sa. And already now I wanted to travel because me bobo. Okay. Until the bad is no. O so be boa me. And I'm see you. Etino o boa me ko ne nchen. E wo. In fact, so too. So to call channel I rent baby me ref for the no me baby ni place ni nyina I rent wo but the man no dia why say was ya rent e wo baby fufura ni ndoro no guo on move no okay me o ka bibia kire me ntino me ne no e da dan ba kum ntino ba na browse me nro dia medibio nro so amakokra mpo na buru 200 ani nyina ye sika wo pe dia wo benya wo de be boa all is because of money because one say fraud no yen browsing now for friend is Sakawa no a lot of we fraud boys you don't browse with physical eyes because you browse with physical eyes at the amount and I say scanner open no embassa understand yeah man na ugu di fraud nature no ugu drum pepper so be like they na wo hwehwe won set me kan ya ma ka say we die
no kra e Kenya mama wako aye de bro de waye no so ana Mami mbenya ska. okay Me ntwa nko nya ska ne dan na wo de ye me mbenya ska. Odo no me ma hwere bibia. Man na ma wo hwere ya na se wa na wo All hwere wa de because of family. okay Oh, family. okay Na me ni pa bi ka se bi kire recently ana mu say asem no kan no kra no wa de waka no. Mbenya ska na me wo 5 bank account. Ani nyina se say we oh ni nyina se bibia anim. Adenti. But say wa woni ma it is the system. Yeah. Enti ugudu unwura sa nyoma we mu a wanyenya sika enya nyoma na wo hwehwe no edrume bi ma like o regret ye say ade a me de me ho awura mu de manu me ho say me yes ade me manu me ho say me di ana me tu sa na mo me ebire bi abasa ebire bi basa unu wo ho etena da mu su ya na John me obi like say me a very hardcore nigga me a hardcore me near dimpa but won say akoma na edam ye mu no ye e makoma okay okay odo say we near dimpa akoma na akoma ye mre because me obi a me ehumo bro apart from hardcore ni ade nyina e wo me niggas no ba woman side e busa na abom form ni nyina ade be wo de be hye eye abusu yeah man because one thing is me suffer bi hu catch them so me the way me menyuwo me busha for me break it down okay but me take no serious na sem na o kan ye no asem no catch them no o catch them o abeka north kanishin okay unam abeka apostolic road no so a okay e ko ne no tragota na e wona suffer no no catch them Enti emra wo regret ana so wunya se no ho hu se busuafo e na abo wo fom no sei na wo hu abrabo no sifa e odwen se de adre de se sei na abade a menu madru enkume ho ana wo ye wadwen se nka abaye ho ayaka de bi ana me no ho de I have regretted okay very seriously deeply in my heart and I am my greatest mistake no me no kasakura pona me ehime ewo mu mi twantro because the people that I was trying to help they didn't help you they were the own people that brought me down sink me down understand enti no me no de manu me ho because che aye say me manu me ho me twantro sesi ano they are seeking for my help say on person me embuo mo but I have said to myself say since I nya better place and standing here and there's no way me boom okay and you say me to me boom but with little that I have but I have to get a place to stand before to help someone else again understand because me catch them say me boom be say here na say man boa me ho now in the nearest future me be bo akokoma do to say 40-45 going no me be yemra the people that I help today, they will turn their back against me. Okay. Say me here, but rather I have to say me maybe the foundation man baby pa ejina ansana ma bobi because I say me try say me boa me boa he na yanyu waye say when you are not being appreciated by your effort you are trying to do for someone now say yeah no correct na udu hu ewra Sakawa mu ana fraud mu no unya pepa na say otwe nkrofo bi e de wo mu susu ewura mu bia na wo de nkrofo bi ewura mu na he na wo de wo mu susu ekokoko duye say da wo keka say wo ekoko enuro eso no me aba me training nkrofo okay nkrofo enso di machi abeye browsing ni bi okay say this browsing here and one man game okay so start your cafe friends now obenya no esa anyama koso ni ma wo say nya more friends now so on woni omo ye dey involve e dey bem e ma me ma benya namfo bebre through browsing ni mu fraud no eni namfo bebre ami ebi e betra me che bi abeda me nchen e wo dan bi a mbenya wa bekan ye friend dan no bonka e ma manfo wie school a omo ba se on be na me the dan na me wo mu no a dino me na me computer won adwuma okay me to me machines na me ebi ti say laptop 3 system unit desktop
best 3 and I say 4 next one into ba me chen the machine is there, internet is there. Use to browse na nya wo sika. Okay. Now to be honestly speaking na me wo abrofo be say 5 me omo ma miska na me nya me daily bread edi as I say o asa abrofo no da so no wo mudi nkita ho ana say wo mu nkita wodie na to atwa oh me ne omo kita wodie no etu atwa e ba ne say as time goes ni ebedu o ye be kan no me nkofo abrazo ma me no ka say me nipa ba ko ka kirem say me ma browse meja browsing fraud no ono ne ha no ma sisi ani niama enkoyi onyeska enye so obi ne ka kirem mi o ono an ne ka kirem sanka me metime bia o me Facebook so sesi a me oni me kasa na me play bibia kirem recording voice bibia o na ka say because of me ja browsing to no on so to me browsing because owo me chen a onyeska bibia onyesika how o de ne na so wo ade e ka ho atwiska ne bre wo mo me nega no me no apiki section movement your collocations. Okay. Location say obi bi say locations here that me no ye chin ro so me twa ontro. Okay. Oh, and I say me twa ontro kwa there's no need for me to lie to you and to forge something. A fact and I make catch because say me catch roll. Okay. No say na boys no so e dey ibinum so e dey o catch him so meja browsing say me sum nyame say ni say na sisi onu meja browsing hwenko ma no so wo me nchen o feel okay it no me si meja nyame me jade am keka nchem na me bra na dey yem browsing na me nanfo ni bi so wa because o me si meja browsing na me di mo ha nyame am sum nyame no me bi some bibi mpo ha dey omo mame so money they get bom ka chere si me nya ntro omo no omo browsing na me am sum nya omo ma miska na omo mame obema ye beba ensem no eso na yenhwe adem se wo ka se mwachiri enduro so amakokọ baabi mateki movement mateki section no ni nyina na within Ghana Accra anase ebinu mo hokra mutu bata ekọ wo bi man so me tu bata akọ obi man so ena ko ye me mako Benin. Okay. Na yes me san register akọ more than Benin. Na wako Benin dia na na chese nipa kum de bi bekoso because Benin dey say ye dey and na wako gi ni passport pass dia baba be ye obi bi da. Nko gi ni passport pass and me nkum ni pada. And it was not in my mind to kill someone. The anka me kan me hye me mu anka de ampese me say me ba on channel ka chem si me ku nipa na sade ne be ya de anka me pese me anka me de me be ma ene besi so say me kwoti me de me kwoti ne besu because that was my mentality and mind me set of mind that me make it say ni say na anka me but to kill someone there and ya there me ba wanu nipa mojada ana aboa mojada me num nipa mojada manum aboa mojada aboa ben ye manum akoko moja ena ye de fra ne ama bi niam ben ye de fra ye de fra sa ne o manu so won say ye de boto moto okay am matafre me ketre ma me si yatwitwa me ketre ma so 3 okay atwitwa me ha 3 atwitwa me ha 3 me si achi 3 ena me nanso a mina ena me search ya 3 ena ye de moto no ehim which is for protection say your boat to enka wana ye de sikan wo wa wonti ana ye bom tu enka me utwam sikan a enka me for protection niama de me di niama agu me body before God and man what the ayredro dana ayredro de na enka on because na me sika na me pe okay because me anya ayredro na me pe me miska na me pe yeah na se udi hu wura sa nyoma we mu a won kasa ye mu chese an se wa be fa nyame ekwan ben so na ma wo bebe gi nyame edi ya wo jai Sakawa na eye because of say once obi wo ho no okoko pie e wo prisoner na ebi nkrofo ba ho bebe ka nyame asema na wanya age socha ekwan ben so na wo fa so nya wo de no ko pie mu wo prison ana se kwan like try ne ye hu ma me ma nko pie mu wo prison ba me ka che o se yoku achemeda through me nigga friend on so fraud kwan ben so no na omo chie me ma yoku e ma ye de me ko show na say for more than 1 week and 2 weeks I say me call for two yoku me ni me penny bi
on mpese me sie ni din kakra me call potu yoku every morning yoku me call potu me ho I didn't know mbaba high court me makojire mo high court my call yẹn fẹ́ no tún nkyɛn ansa. Yẹn fa ntún nkyɛn yẹn rem den ti na true fraud ya true blousing ya yeah okay true fraud ọmọ ni ma ọmọ hwẹ program say this nigga yoko achi no ma high court kɛseɛ ne esi akra no me wura obi ọmọ nim say yeah true fraud ya. Koko pie mu ɛwɔ yoko hɔ no nkɔfo bɛn na wohyia wɔn uko hu etitirufo bi uko hu nkrofo bi ananka won na ndwen sen kasa nkrofo be kwa kohyia omo yeah me community nkrofo frosters big frosters okay enu na enye adwuma yokofo ede omo chiom omo dupi nkrofo kese nkrofo be brand na de way yoko wote no ye betumi de wa show more than 15 years no bi anim se wo hye yoko ba wabu omo be fi se bia won sa wo man ha se no enye sa wo na wo hye yoko okay because pleasing ewo ho okay yoko sani hotini okay enti u party ways no unsi so ye kwan ben so na wo ye ubebegi nyame edi ye eye kwan ben so o to ho no ma na wonya atenka ne se Sakawa na fraud mi jai anase obi na bebetu wo obi na beka bibi ma wo jai mami ni aba me be hu nyame di me obi a me ji nyame di okay me obi a me fa nyame indie abro okay ena me sampe nyame asem okay ena me hu say odo a me wo nyakopon ni odo a nyakopon wo ma me tina nyama bia me fa mu esan kan fa me ko wo nyama bia esan kan me ma me ntumi mba me nya freedom no nyakopon age me ade ntina me kasa me obi a me pe nyakopon sina ma sense me si so no me be ji nyame de an obi na so me nsam de me kwa for dem okay ene yen obi na e ka chem say repent ene yen obi na be chem so me de o transit me kire nyame akwan never me I'm hardly to believe okay ene yen una enye de obe kire me say me ndi nyame di na o be ka chem say me me madwe okay denti am kasa no me ko kuma se egro na me ko ne chem busumura no o ma me ko be to niama wo Accra timber market but to bones we need sisi onim sisi mame yes aboa bi obonu to wura mu an wa be dwale niama we beto sisi okay we dompe e de ko ntimi ko no e kuma se aboabo se me nka ba bi am ko ye wo ka se azuma boxing azuma ni nua bi e wo kuma se ya bi esi ba bi ye ball ni nua no tuo e wo home side na me ko ye okay na me ko e dwura no oye edro na mame no oye bibia wie mame no ka che no ne mi che no ka che mso ono bible wo oye bibia no ka che m say edro wa ma ba che say ye movement ama ye edro mame na me client no cheche me client mame na me client bi se bibia client na tu ya no oye bia ma fa oni me che nyame asem enya edro wa ne ka che m say me ba mmepe asolpa na me nko okay e wa na me nya me push ko me che say na bosumura obi amaba chense work me client mame na o chenya afede o ni me chenya me asan ka kire me say me ba me pe asori papa na me ko na okay nti na ho no e ma movement na me ko ye no mabe mu buye okay nti na mama engineer di but bi o ka kire me no eno no tutu ana me mama me o dia me ba me ka asem na ba ye see ye den ye chiche na onu mu kwa na say den ye chiche abetie adabi ye chiche be ye chiche abetie na ne cha no by way dey say ye wo fufuo na onu mu ye fufuo na onu mu kwa ma me ba she minya ba nti adura no e ko fa bible tuntum okay ena onim ka chin so onu kra mpo no odi nyame di obi anasefo fitogo okay ono nto onim ka na already mato akokon ato kokko ama wodi o ma me anum akun no atutu no min ama manoa ni botoni ni amane ama aframa mawe mambodo mpem namna me nua ye no namna e se wo nua na mbin o namna mbin every year ambodo mpem eye bibia akokko ni tekino akokon fem no o mene dompe na na so ye ne den mami
Sɛ me na me pɛ sɛ bibi si me peska nti de o kyerɛ me nyina me so no fi me na me de akɔ no man ka se me kɔ akɔdi agro nti no ye bibi ama o de moto no no ka kyerɛ me sɛ nsuo bi wɔ apate dua bi ase na o nsuo no utumi mbe nsuo no nsuo no bon gogomi wɔ nsuo ni mu wo nsuo nani a amina ba na wo wura baby before God a man hwɛ oh enye sɛ me twantoro never nyame fa me bɔne kyɛ me ba de amakɔ nhwɛ anti na do wa ne kyerɛ me no nyina no ɔkɔma me ewura bi se menwe ewura ne yɛ de very sweet ɛna ɔma me wura no ɔkyerɛ me na me am kɔte wura na mewe na wura no meti ya no mewe wura no yɛ de me no kasa mpo a kasa me no kasa no wote kasa ne kasa da wɔ mu sɛ kasa ne kasa fokro mpo a no wote ne da wɔ mu na sɛ akɔmfo no ɔmo wɔ no ma bi ɔmo timi yɛ de ma utimi kyam nkrɔfo yeah but baby a na dia me pese me onye ma me no cheche me client ma me no me wo UK client o okay UK client no man no e fair client crack brain bridge okay o busika omo ye bridge overhead there wo nsuo akese so no ono ye pani e na me chi na me ne kasa na mabasi ye dro ma me a na cheche me client ma me a afi wo di nyamesem e na ebrem wo nti astango adia sen akwakoda e ho no ma me dwale makomako 15 na ensuo eto anajo ese me dwale won na me konkɔ tenase na me ho na me san konkɔ dwale biem na wafa ni omem mami me aba me twa ontro enye se mafa niama no mafa mu e na me nkrɔfo no se mo brazo fraud boys na bi nso fam e bi ye niama oni abema ye beba so de je wo home abusuafo ensem no se de e kɔ ne de wa wutimi se eye emrante wa a wo mo asisuo ene wo mo asisuo atwam no enyoma bi wo hɔ no mu a wo mo aye a kyese wa wote hɔ no krampo na wa dwenya wo se wo ba ebetimi aye sa nyoma we akwada a wakyem no awo no obetimi ade ne nkwa ato eye esen mu agyeja ne ho enso so ye nua bema eye yamsen Jamaica wono de wawura eye enuoma emaye bibi wutie ne nsem na emu eye rempa na ye twan ho abusuafo ye besan atoa so abusuafo ye tai etoa eye enkomotwetwe no eso ni abema wo fa eye nuoma we mu nyina no sese wo mfafo a wo ne wo mo po abrabo no ne eye wo mo lifestyle ne ho kɔ ne ba ne de na wasua e de afri mu ni aba ade a me masua afri mu se won se nyame e wo mre di ma obia ha ba ye youth na ya ba na se ye prepare ye pese ye prepare ho apese ye nya ye ho ntem won e na so enye ye ya ye hwɛ the background that we are from ni dia ye fam a e na ema ye de e ma ne sa sankami mi nya obi esomi mu a I have devoted and I say me fa me won kon ko shemu sa because me no kasa me nya mwa because anka nya me bia ma ye krampo no ni dia me duadua ofam ni dia me dia komi mu no anka me ye de anka me ye sa oh ye ko me ne gabi ne me ko gabi so mu so be boa me ikase won e o tama mo abeka na me ma me ne be ma foforo who is my stepfather na my stepfather ni be wu ye the thing I she me cramp ne e boost me more I am cramp na I was trying to go above ni nyama ma ye ne say oh my stepfather ni be wu e fie na e wo mu no na the Mr. Father na si e dan no e wo so na e fie wura na fa mu sa say wa ye bibia on pese omonje no no problem sa wo je dey say o mani pa ne tai no fa mpe be no tu omo de takashi ni we na fie wura ne ba e betu e dan no e so half itina mi mame ni Mr. omoda e dan ma yetu e dan no ceiling no chance no so half abra ni pada dan ni mu oh nti wa obefele sen na set time so me browse nti me hu me ne gaba go nka che chale se si ono so no opese browse nka che so se to ka che se location e wo krache ene ye call e
your call and mean about me, baby, I may run before God a man. So, won't to me, and I won't cramp on your trash. No cray. The nativity, me fan say La Paz, Echo, Caprice, and I say Avino, Echo, Forest, yes, I quite Monante, and I see Nimpen for. And I do the assume. And I know Anopa, your Quanopa, and your first start I call a church and your mamma. It's your choir, no, quite no mono, a button or no, a one Sumano, a war. And now, almost young Caucasian near the idea, no more fresh spirit, no. Hey, Mina Baby, you ask you, Mimi Chantro. They are not yet Titia or Mocanin, and yet Casacake. Oh, you will yammy to me, and your then, or some to me. Oh, and you know more fresh Sumani by Sumano, once a Sumano, split in 1 year. Okay. And then, yes, splitter. Mimi will be a shame. Mimi per idea physical, Mimi per challenge me. I had this obey baby mamma blue, person your mamma, and son of me, my jewelry. Okay. Sing Yakupo Bass is Yapuno, so in Yakupo, make a chance on your baby man, I mean, Jimmy who sell in Yakupo. Like, yeah, so you sell Bible. No cry. Yeah, and your first man, but not anybody. See now, say, comfort bar, who say never be so. Oh, I need a so me, Wakukum. And yet, I didn't come in, me tell say, Marky. My chest to say cross. You trust to say at the bottom. Ashim, me I say Yamako. In crime, no Casampuno. Me rings be a make keepy, me mean chantro. I don't know. One Casabeshe, any. Mimi what milk. My two baby in Pueblo, Ebini. I shall for said you know, no, facture, a year I shall follow. Also, to be so much. Also, slow. Any about, ya no, ya you come abroad, ma. Okay, Nina Manama, and you to trouble more you any way. And now, you do good port to me. And you bomb sana a day. And you more Tonina, yes, a drawer na no catching semi see. Asana, a day. But the man back on say be rings in the doors. Me before God a man. Me na me motia humi. Me the appetite goes to say me took out na pokwase. Nemo jarabia white one. Jarabia white one. Michelle. And I me wo adebia enwira white one. Yede ahoma tuntum kokko achichiro. And I mo motia nwi. Ntimi the appetite goes to say na enwi no enante. Me matu nyama bebregu. Nyame kwan na nyame pese onje me. Anka me rock otuma. Man bi o wa beka edrowura. Catch him say, as is also a yen one software. I mean, who the poster side will be so no or yeah, be crusade in the idea saw software. And you know, or catch him say, before God the man say, or the milk cokumasi, no oncophobia, they can help me in my browsing. Okay. Nami conquer genium, no more you cool, no more awkward. Me abema. Say and no more when you name what me after one. Say won call for one more a boss, a brana, one more a giant, and a wager, one more on that so a woman. Who say one more a chichi, a flashy car, see ye be near ya. I am saying, and I will not attend Cana. A year was a sound cone, chibby man, I could write a year browsing movie man. When you are buying easy challenges are, me no Casami Femuno and yes. This year, me sample be come on pa a day. Menya bibia maybe a bekoya a day. Because when I call them, I go to them, they don't give me anything because of the major browsing. Omo me boom, omo nchenya, omo browsing ye bibia through me, omo some browsing bra. This year omo ekoye krampo no. Omo nyina on forget me. I just say, and now ebi asidan. Okay. Ebi atokas almost tokas. Oh, ni nyina no one show holding. By about with him that says I call back because yeah. Me no kasa krampo no, honestly speaking. Your friend be hangout, which is a gym hangout. But to me, I had a akasa me at church or near my BCC here. So unsra o person hwa met boni bia ni o de one kasa hwe de ba de ni
Obo edin e wo so no. Any was Scott Curtis wo ho Gray Ehad Cherry Bones Abel Arola Kelvin Cannon any nkofo a chese ye de o ma to ho de bebe. Sure. Metuma bie chata me ne client omo ye client me no kasa brofo me no kasa. Any na chese wo mfiri you. Oh, they be kakra. Yes, sir, me browsing. And I made me we know apps we know also. And I'm about bedaso. Okay. Mommy, and easy. So we don't a fraud no do shema. So we send free mono and easy because locations new movement near there we you know. Some be fighting against you. Say some bring go back to the group and I say squad no. Me I do be a me kwaye me call ne chen wo takwa honum baby crap no. The omami emotia ehunyin di baye no. O ka chem say o baby bia ma me na ye ekoye no connect me ama other group no secret society na wo we baby a we market domi okay before god the man am ka same way connect me dia momo no mo so no ngaboa me wa na mati ekuo no ama me di na me di ato so enti no say otumi hu eboys ni bi no mo di edin ato mo ho so no mo ye group wo ya ha group no edin na da so na yom no mo di group ni to mo ho so the ama wo mo no the leader in the group no di edin ni baye no baby okoye no location okoye no edrowra na ma no edin no di aba to group no so okay and you no ni di no di ato group no so yeah mini abema ye de enkomo twetwe no eba eye na wie say yembra eye wo current situation eden na wo ye na de wo ye no eye eno ne botaya na wo pese wundru anase wo sai ewo ada eye eyi bia wo pese wundru sa eye bia ye no oh me sisia fraud no ye friend no Sakawa no the believe friend Sakawa me jai say den na wo ye ankasa oh sisia I'm trying to put something down one say sia no bibia anko e ma me okay na me ye 1 or 2 waran sabi me nyo bia me nu ne gabi na me bua no bibi oye bibi na painting ni chale wallpaper na ma bua no na ya kwa akoye ni say na me ye computer ho adwuma obi de ni computer na say laptop na say ban me format so na say me CC man na ma charge no 30 Ghana to say obi a me hwe me na ma di 50 na me service canon kakran campus me fa establish bibi down e ma me oh other plans ben na wo bie ma wo pese onye oh plans ni de bebre kwa wan sem ka cho say na me bobo no so me jai wo wani so pese won san to aso na wo pese no de wo jato bo ni de me mbo bi na den bi import na sha wo betimi aye sese sisi ano ade am pese bebre ba ko mienu bi oh sisi am pese me ye business me ye empapoa business okay me yes kana me pie container na me ye empapoa business ana say boutique bi na me ye na me tumi so me nyamia meso me tumi so ni ye jo ye de enkomo twetwe no e ba na wie ya enesa wo ye last but one question now de wo futu atu edwa yes say de abrabo no waba ba bedru sa empempen so ewei edru no wo hu no say what waste your life and now who will say what better future ahead life there me waste life but me waste time and me waste and time na say life me waste me time because one say me say catch you say e shimi say me waste me time e won krofo bi ho a men to me am benefit and I say one appreciate it as well and me aba enye easy sisi ano on me to no I say my dream I'm having double minded okay one say my dream CP my dream boom pa manim boom my dream boom how because one say obi a wanya bibi pen won sem bibi aba won sem pa na o sen ahwe bibi a na nkofo a utumi eboa mo bibi akoyi na o san ko mo nchen na o mo mboa o na mi re na fi aye ade ba ko na wo kan aye sese wo hu wo papa wo hu no atinka be na onya aye den na sese wo hu ne se wo betimi ebra wo hu se na wo hu ne da sese a wa hia no anamonto be na wo ni eto wo hu ne se ebeboa wo ne wabusuan susu enyina
on say kwa me fa so hu me papa no eye ndro cause one am dey fa so hu me papa. Oh, okay. Me call mountains ewo baby a akono di latte. Okay. Me call movement ewo latte. Na man na me call ni chen e fe no kashito. Okay. Nti me call ni chen na oye edro na mame about me client na odro we bia makọ chen bia ye roni me de no ko makro ni pictures a me de no ko so on work mame na me tumi nya sika a me pe inflin ho ti me ko no ka che me so me papa ohene okay na ifie say ni say na me nim papa okay ena me nim say me papa so ye den ko si nyina na ahemfie so ebemi no ka che me say papa no ka che si me nim papa na me che so si anu man bi o ho a ye kire me say me papa no ona me nim so ye papa na me papa nka sa de me nim na o che me say nkrofo mienu we ena ye papa na de me wo no che no ye me papa ya me si me papa na ye me papa nti ono no o kire me but o ka kire me si yo one thing me di hu say de me won che ye me papa one say sometimes our mothers ne and say me can be edigu oba ho fi ana say oba ni masana say I'm trying to disgrace my mother and I say me who no so fast sometimes women are very ungrateful. Why am I saying that? Nipa na on yem papa no dia me mame I did hear nipa na yem papa ne since the one I remember everything oni na ndini enti na bro wa ni ka chem say enyem papa say no na wonim na me mame okọ me papa nchen ekọ jiska e woni ho so odi hwe me but me mame me say me pese me kom papa wo fa me nkọ me papa ankaso no de me akoma ni papa fro ase me papa nti edoro ni ka kire me no na ka chem si okay me papa na me see you no ready no once bi no de me ko flash me papa ankasa enchen wo kaneshi na me dey set am na me sha ba me ni da opa oye ma de na me nkasa office me hu no I have me pa once and me say no say ni say na me say ko another movement na edoro ni ka chem si say ni say me papa say enti no me enye sofo na kire me papa ena enye me ma me na kire me say me papa ni a movement and you be me buso ni bi na so me mu sem ko kire me say me papa ni wow but na me ma me to me suma me tin ko jiska wono e de brand no kan kire me say me papa ni but edro ka kire me say me papa ni no ena me hu na me ya fifum na me up to now me no ka say me ka kire ma me so kire me papa onu no to me kan kire ka kire say o me ka kire so no in pabone because me only say me papa ni no to me catch him ba or the me din nti me be hu me papa no me papa osi ohinu on no si ohinu me o akonya ofi but me I don't know anything about me papa but me to me na come papa but because of me nya father love and free father bi anchen and na mother bi anchen no nti me I was trying last time me come me catch you say me come ho e ben no no an kan ho an ben me a me no problem because me I'm trying to show him a son love say me say but no so man father love until me papa there me mama some ho obe my answer ye dey enkomo twetwe no esia and say emrante wa wo mo aye wo ma dwen say no on ta bre ya wa bom mu a che wo free mu no eno no mpo so mo do wo mu hye na futu ben e na wo de ebe ma wo mu mama on say a futu ni there yes say a futu sacred nipa I just say and so she me the encounter I had with God me nyani nyina wa abosomfie me da abosomfie na me cantos afa me pe me sole na me se kasa we na me ka me ko tachiman e ko di aduro me ba da me ba ye me wo cafe na me te say asole bi wo me obi ampanyu omo wo asole na omo bo enwum e na me ko asole na me ko that is where I started speaking in tongues na me hardly to accept things me obi a me ka bibia cha me believe nipa nti no boys the youth da yan abane ye pe ehunyade e na otu omufuna omumu ntie flashy things no e wo we youth no yan ni so obi apeso onya no oto ne ka oni fie e ma yo we
me man me my real man underground. Ya me di manu abu me twa on me di manu abu mu bi pen. Ya ma we underground. Oh, ya me can I'm speaking the fact to you because me catch me say won to me yem bibia nyam. Kupon e betumi egu maten. E na de ahwefo nso be ka fa me no. Me say no kure na e dey. Me maka although no me negesi no be hu interview we. Oh, but me no I have to speak the truth. You to know about no. One, I see employed madin. And I say employed madin. Adwuma na bi ni wo. Wo kwa koyo obi adwuma no sam be bu kwasea. Wo yi akoma mu ye adwuma ma no obu kwasea no kire o say o kire bosuma yedua mu eburu. Wo enti no obi apese on fakon a obefa so aso when you on the street na obone tofa yeah who was street so I have to do everything to survive. And as see no bebre na say ye fraud e no mo ye. Esi anu bebre na di enduro akwakwa jisuman no fraud money brad money and na dia sha say na they join the fraud boys in the cafe browsing boys and no browsing to say no mo ye fraud but me one day are not fraud omo ye we broad money for e bia kwagije aboso me won krofo a yen so me krofo na ka che me won akwaje aboso ne gu a anopa bia ogusu so twa kokko mogya de guso oya amamre de ma no. Oh, enti na futu amon se we nyina no eye wiase afefede mfa enkosi ba bia ba wo kan en se me ntum me nanfo no fo me tuomfo but opa no be for ponfa na na say we can force the horse to the riverside but you can never force the horse to drink it. Obetu no force you ate onti me no ka say sia no omu cafe me bi tu fam say me ne confirm abanti yan ko bang nam konko iska no ma no. Oh be my yansen yo ye beto a eye enkomo eno so mitimi se enoma bebre e wo wonum ebusuafo se de midi kankan won se obra kwantu emu won sempi emu wokuku ehwe ase a wo hwe ye nua be mayi a kese wa ya enoma die movement die ene wa fa noma bebre emu na so sei ade ba kope e na kese age ne nkwa ama oda so eti nkwama ni nyina eye nyame a wode ne ho ebe bata no nam se nyame enso so ewo botaye pa ene ne pa ede emmanuel enti abrabo ne die ekwan a wo befa so a wo bebo no make sure say wo bo abrabo nam wodi nyame ebedi ekan na wono etimi atoto wanamo eye na wa kwa akwafa eye sa noma we nyina so and waste your time and our life say the you be me all those who is our better life ahead now so the wasted one no ka what the kind better one no one ka see and ko wadru empempen so ebu en ko mo twetwen yi dane daye de bi ebaba ba so mo nti so won subscribe to the channel na ye na ebiem like a videos share fama adofonom ene eye en afofo na wo mo so enso entimi enhwe de ekoso yi ebi aha ena ye DJ dwumedi yi ebesi desene ye besana hia makramo.